di bagasan sikyon nunga huwe kami asa daw di roh mo na ang guru ina na maulaw daw tayo sikyon huwe kami sadaro hamo sawang dayon buwan dan merdua sawang dayon tuhan jadi ya ni ang guru ilas di rohanami di bagasan sikyon rohanami siya pumuan di najabubu sikop sa luna alay na masaton siya jauh di lagi amang guru pasal lima ulos na gajah ulos na hama ulos torok abu pamikir ko kanyang namin tutlata pernima basay di hamu pengurus ini bumuan girisa raja girisa ada jadi donong nami gajang mabarita dari yung nami sa kamu hafal ma kasu-kasu di Tuhan aja muna jadi turut ma permuna marana marburu marpahoku senana marpahoku siapuru jadi kaki nami orang nami marburu sawang nila dua-dua atur hadung kada utang buat orang kiti itu nang sarma tua mau pengurus ni anggor nami Raja Girsa satu nomor ini satu nomor madu tua di komisi soro deba ada nomor tua saluhun nama kita di bawah madu nabi mau sengaja ulos nama ulos itu rambun saya sangat mampu penggalian sangat mampu merasa madu musim nabi baik kamu arbab sebab iya